APHLC asong pen dipuele motorcycle rally ka chejeng Human Rights Arni Kheroni along katalon dun di Samara tapan yem amarsing tisopen tilong humni kapajir pon Rimjer terang pia popen keso kacelang jepan kerap kacuhang Kardom Pini prime time than bang Pini limerin han sepi non arjuik tha birtang ton pen Pini ni phai kep arni di fuel arlo APHLC asong pen motorcycle rally ka chijeng pon jase met bang so rally ka chijeng pon nang kok lake mithang along riarlu mithang adi mamen kengsang alam pen irpon eda joini emithang karbi alam kiwir jiang deng nang leji dok lu lasinon puthot emithang karbi alam pen si irpon nang popusi APHLC asong pen bang suri so se armu motorcycle pen chejeng ponsi along tarpang thek tarponsi bokolia dim bolong komaji harog hada dim hawar ke hat parkhoa dim buthungaji den gawa dim denarong dokmuka dim dongmuka pusi kadu kavitaning jipon etnang pu pachi thangpon nang pu pusi alang litum pen rata phan pachini pon anparta Karbi Anglong to the Mouse Council pen kengsang asuapan voters in than serak nang jila pen 60 arlo panchayati raj nang palubor ida taputhap pusi APHLC asong pen chisong par ompon Buthonga Jipen Ananbe 365 News India. Dong bukan orang yang pisang lo, dan kata bangke karen lo, kemudian dong muka spesifik ni lo, lapen dong muka bangke cok celuk di sini je lo, lapen laso putar bangke. Kata boleh kau tengok benda jenis ini lo, itu mislokan naik tu sedang masih andi si kata boleh tak, mislokan kadang boleh kau jenis je lo. Amen kecil ke lagi, ini kan aku bentuk anak kecil lah sedih. Nasi kalau ofisial ini dok muka boleh dok sudah ni, ini tu om tu bang harum dan bang harum tu aku bentar dok muka kecil dia lo putang deh ofisial itu lagi larle jokje. Nasi ini juga binang ni, ini tu anu tinang aku bentar dok muka kecil lo putang deh ofisial itu macam lar jokje. Ada mah nasi bangkek mungkin deh, dok muka boleh apa? Tidak aku lagi. Lahelo nasi ini tu non kem pom lot non bangke Pini bangke di APHLC farmasi kem cora posi non ke bangke bangke ing haron bokojan daso ele farman kempo habar ke har ele farman kempo lapen botat langsung farman itu kempo Karbi Anglong an madin do ana bangke Karbi lapen Anglong sotum alamat ke ben si tim klong men irna ko lapen si irna nang itu main pen bolo de pilono ini tum dak ke dobek komalo Anglong so ke itu ala ho men ke bangke tum kali ke dak ke do ke tum alam men si dim klong men ke irna ko ke ci amen si tum ir bolo dak te ini tum ke dak biet ning lake ini tum si dak prang ko te adima klong men itu si ir ko ke non besar lam itu marong ke belang pi potora ro dak do belang pi dim lo ko ka prek irong lo bulu te ini tum le dak rong ci kali de lo ha bang si rong na kim rong lo lasi itu elamat ki ben si rong men ki firna la helo toro betul non ke bang ji suri hini ra ingkoi re si aningkan arkoi achiklo ni phai ingkoi re sirkep thongkep lapen thongkep ra isi arni Assam Master Game hanjang langso alongsi hini angdeng pathu padopon po matijong ni phai sirkep arni Adap por phai kep apor malopen Assam Master Game akong chun bang Donsing Rongpi Karbi Anglong Master Game akong chun bang Joysing Tokpi hanjang langso Sports Association amaipu Jiban Chandra Pathak Rajen Rongpi atumpen chenglok ke thekiding atum chitong dunsi sethan tingwai pon hini ang deng Assam Master Game kiwangji suri hini ra ingkoi raisi aningkan arkoi achiklo ni phai ingkoi ra sirkep thongkem lapen thongkem raisi ni thoma pharman hanjang langso alongsi pedopon pon Assam angkang pipet bang pharu trokso se atum kapathu aphat langji lapen ada por phai crazy apor malopen kido ke thak adim sitami langpon no Hanjang langso pen Wisnu Lekhe 365 News India Rimjir terangpi amehang thek det pen nipli anwetsi labangso Abirta rengmis sen pen dodun long cholo non an arta ningkan ki thomra achidim an pleng edlo sitami abang arjonta amek kedo thip ajoini rimjir terangpi penang an abduk dolo antot kalisi alang phan kalana api apo adumta
kiduk det ajoy ni pinangan aduk dorin tilo rimjir terang pike baklongkam ahawar bilokhat pen kilometer near cap an kahelo bisar po arong amikar sarsing terang lapen rina tisopi adum asupi api apo adum kiduk det ajok lapuan aningkan tami selang pon un edalu doktor adum aphan karju pen towai abangke namsi kipacho lapen kihi pensi lana bomlo bon sitame kimi angthek avedelo lasi non adihu abangke akhi adat doan cepadoisi dipu along an wan pen dipu medical college and hospital along si selang pondo alang litum hempen kacewan asap sovet adangka tami ikden lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen chenglong EM atum lapen local MAC pen lapen ningkeme atum an alang litum aphan kerap kipidunji aphan si tuning report ningkehang lapen ningkeme atum jongsi do bulote account number 3876248635 IFSC code SBIN 0005724 along Thapon Long Dipusi Pherangke Athengno nang Pachini don News Desk Report 365 News India Lakha Krainer ke Blumbajong MSC constituency lapen lakhaing koi singhason MSC constituency ahoy angbong along kedu longnit alang roy dipu alang roy dip dilai alang roy lapen langbu ko alang roy chingrumpet pen chomna pu alang roy along ajak dingtlu apita delong kavedet ajok ningkan thongkep so sera datum kisung pensi chingtang nang bomno jasemet kisu kiun e kache pola porahut lapen lokachari bihe krim so maratum labang so alang roy ke parpan pet ke doko kajok lokachari dun ke dam ke bang katura thepe khungjang nu lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari ang hoy along kang nikrong kithe kiding EM CEM atumaphan apong kerap kachuhang lapen kachuning di Abirta News Channel pen pangtang data pit Pini Karbi Anglong Autonomous Council CEM mate tim Karbi Anglong sangjako tuliram ronghang rada kisung ke boy katura thepik lupu kamunthi parsik damsi atoyan niya tumap pinkhat pondo lapen labangso ka pinkhat ateng pen lumbajong langso disama habar ke dwarat atumaphan RCC bridge ki kimtang titik ako aphan pura kumnia telong akimi kipi budget ponsi Karbi Anglong Autonomous Council EM amarsing tisori deng pensi impipon lapen labangso telong kimi kang kuwa meyalong Lakha Krainer ke Blumbajong MSC constituency BDC chairman Bidar Singh Hanse Diputan Committee chairman Bari Mohan Singh Tisok KSA Inglong po CEC me Pubari Leoning Leng KSA CEC Inglong po Kong Chunbang Hang Sing Timung KPLT pen Singhason Hanse KLNLF pen Biren Rongpar Sarkari Gaubura Mati SC Bidar Singh Hanse Sekari Hanse Arong Asar Bidar Singh Hanse Rong Ali Arong Asar Sarmen Hanse Hidim Timung Arong Asar Mihang Timung Lapen Yaong dung di sama habar ki dora datum sitong dun Karbi Anglong Autonomous Council ye mamarsing kiso pen chom na lang rot delong kimi kang puame along rada thengno lam ki jai pona tengke long lia patak kabelang rada phan prabjin pen ki jai pen long lia patak ki bajir pon po la pen non nang kiliji suri hini rengko resi aning kanang bong amat si memorandum of settlement mate MOS pen kedeng pon di Pubirla kilometer ko rehini ajak ding kahilo habar kimi National Highway 36 ada kacileng atau warda kapatang pon wegji aphan bor I pon bom luputa telong kimi kangpu ki padopon ameyalong kacitong donara tathengno lam chakchi pipon Manja pen Rajas Hansi 365 News India Sama lamang su aranatum pinangan arong tadu adon tadu lapen school student atum tadu lapu lapen ke lapu hawar kimi borsing pisorong hawar kimi lapu pu arana tum kacedang kecewang yefan ilitum kacing honnai ini ngacetena CM sa si labangso atelong abangke humni piglo ladak arat topan kedam kewang kejoy ke yefan ajo jilo philo pusame ke soki un e kadogo sitame lapen ke labangso jone labangso non dolong kim bomlo engke sorkar pen pathika tenglo pulo tangte 2022 ningkan angbong pedang nai pute wo peta CM sal pen pedap nili phone pen chingkilong lo alang li jasemet pet ke Guwahati long chief minister la pen finance minister pen kachingki chingwai sodak atam dokok masih bangke nili phasinang to lo la si alang li nili phanang pulo je
1948 aningkan UNO atumpen kachiparai pon mati jong ni phai kep arni Abirta dangalong human rights arni ki thik pon ajoini Pini Kheroni agricultural IBSI hemalong human rights arni bacheton dunsi Kheroni along ta human rights arni talondun bangso me along harlung biteron KSA Kheroni branch me phupen me chari pon along abare minister holiram terang manpengal hisar po manpen chetong dun along ramsing kathar kong chunbang nijang Karbi Lamedame Matthew Ingti advocate Hamren Ritu Ingti vice president KSA Hamren district committee lapen manpeng ki theki ding atung chetong dun pen RDGP dun renti bangso me along abare minister holiram terang pen penang an human rights alam tia puthak thanmum tekang News Desk Report 365 News India Human rights to aim the objective common standard of achievement Korane Punjab Gujarat long arong sor ko son ma kidu ke thak ke lo halaso teng pen that wrong marga sor no Kheroni sor no Sagara sor no Diriginde sor no they also should have that standard of achievement Mane United Nations no bachipare kon bangke lahen common standard of achievement la pena bangke laso common standard of achievement bangke for all peoples and all nations bukan ini bukan peoples for the community Karbi people Dimasa people Assamese people Bengali people Bihari people Nepal people and all nations like India as a nation China as a nation USA as a nation So, common standard achievement ke loknal. Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu